Turacu tuyakomereza hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nongeye kubasuhuza mbashimira ubwitange bwanyu n'ukuntu mudahwema kutugaragariza ko mudukunda. Uno munsi tubafitiye inkuru nziza ijyanye n'abaturage batuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Masaka. Hari abaturage basanga 155 bashimira Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ku bijyanye n'ubufasha yabahaye inka yagira inka munyarwanda. Aba baturage bari mu bukene, ariko magingo aya barashimira Perezida w'u Rwanda Paul Kagame bagira bati: Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ni umubyeyi wa buri umwe wese hano mu gihugu cy'u Rwanda. Perezida yadukuye mu nzu z'ibishara cyangwa mu nzu z'amategura adushyira mu mabati. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yadukuye mu kabande adushyira imisozi. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yifuriza icyiza abanyarwanda. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame akaba n'umugabe mukuru w'ingabo z'u Rwanda, aturindira umutekano byagera aho rukomeye akadutabara. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame wamuvuga bukira bugacya. Abaturage barashimira Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, bavuga ko bavuye mu bwigunge ubu ngubu basigaye bari ku matara. Abacanaga ututadowa ubu ngubu basigaye bacana amashanyarazi. Byagenze gute kugira ngo bano baturage bashimira Perezida w'u Rwanda bene kano kageni? Hari mu mwaka w'ibihumbi 2000 aho abaturage bari bafite ubukene budasanzwe, ubwo bararaga mu nzu z'ibyatsi arizo bitaga imiganda, baza kwimurwa ndetse babubakira inzu za kijyambere, bashyiramo amatuwareti, bashyiramo umuriro, baza gutuzwa mu midugudu y'abatishoboye. Bano baturage bagiye bagura n'ahandi bakora biteza imbere, kugeza amagingo anga umuturage umwe avuga yuko afite inyubako hano i Masaka, kugeza amagingo anga arinjiza 500,000 by'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi kuri konti adafite ikibazo. Akaba yafashije abaturage basanga 15 kubishyurira ubwisungane mu kwivuza, ubwo mituweli izatangira kwishyurwa mu kwa karindwi, ku itariki ya mbere yo kwa karindwi. Uyu muturage rero yemeye kwishyurira abantu 17 mituweli ubwisungane mu kwivuza. Ni mu gihe abaturage n'abandi bagiye bitanga uko bishoboye. Gahunda yagira inka munyarwanda iracyakomeza hano mu gihugu cy'u Rwanda. Abaturage bashimira Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, avuga ko nta kintu bamunganye, dore yuko hari n'undi muturage warekuriye inka 3 mugenzi wiwe arazimuhereza ngo amwororere 2, indi ayigumane, kandi ikindi bazajya bagabana ibishoro cyangwa bagabane inyungu. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame akaba n'umugabe mukuru w'ingabo z'u Rwanda yabwiye abaturage yuko bagomba gukora icyo bashaka kandi mu gihe cya nyacyo. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga yuko umutekano w'u Rwanda iwe ku giti cye agomba kuwirindira, abaturage nabo bakiteza imbere. Kandi perezida yongera kuvuga yuko mituweli igomba guhora ku isonga. Ababarizwa mu cyiciro cya mbere bishyurirwa na leta, kandi byose biba byaturutse ku mukuru w'igihugu. Bityo rero Perezida w'u Rwanda atanga inka muri gahunda yagira inka munyarwanda ku baturage batishoboye, kuko akunda abaturage usanga barabyaye ugasanga abana babo barwaye bwaki. Ibi perezida nibyo yanga, akahita abahereza inka zagira inka munyarwanda kugira ngo babashe za nka gukura, bazikame, bakamire b'abana babo, banywe amata kugira ngo abana bakure neza. Abana ni Rwanda heza, cyangwa abano bana nibo bazaba bayoboye igihugu mu myaka izaza. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame rero avuga ko buri munyarwanda wese agomba guhora ku isonga, kandi avuga yuko itegeko buri muturage wese ari itegeko. Avuga yuko ubutabera bugera hose, umuturage cyangwa umuyobozi nazajya akuhohotera by'umurega izindi nzego ziba zihari kugira ngo zimuhane. Bityo rero Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yanzura avuga yuko buri muturage wese agomba guhora ku isonga kandi agahabwa ubutabera. Abatishoboye bazajye bandikira abayobozi b'akagari, bigere ku karere no bizajya bimugeraho, ahite abafasha byihutirwa cyane. Iri ni ijambo rya nyakubahwa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame.